Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Babu Kular Khongjiram ubadai unohikai balarangba. Haka school KGP Girls High Secondary School. Uladawa naka sorkar bakadai ban Pynbeit kerki ikijing bakla hapo ka CM Impact. Balasam syabaro ki school. Bakan numlong kajing alam bakla yagi khna pule. Bad baki khna pule kinum sngodu mensi. Ulapin pa bu usngau kya halor kajing lap kajong u. Baka CM Impact balasam syaki school baper ban pulan kam nakabentaki khna. Banyale matrik namar bakadon shibun kijing bakla. Habakaran shikilat pathai kubor ulang bahkini kisngi ula persang banpet kumbash pautli kijing kali jongka CM Impact Hendrei kabasngosi kalong haduk lai tali kijing kali ki aya ke Jubab ke Bakla bat ke ba omya de kat kum kakot baki hikai hapo kelas. Halor kani kijing Bakla kijing ay Jubab ketika kot bala penmi da ka sorkar kepenlong ya kena bakin kulmar jingmut bat artatien haba Jubab ya kijing kali hakapor baki dek tho exam. Kesokan kalau ai biang mentak senem, kalau sedang mencium senem ya ketuga, cimistar Guidebook, cimistar Impact Guidebook, namentaki kena biala ya kementering. Di mentak senem ru kani ke cimistar Impact Guidebook, isam biang, namentau senem arhajar atun riu, bat kila depsam mentah, ngilak depsam, yagi kena school, ibu puli mensngilani menstep ikut di Kular won. Bat ki baar ki dai Kular tu ikon ini ki dai buban school ti kesokan mentala kumasi senem kumasi benai tam duna ngila dep sami kini bro kai ban ngasukwa ban onggeng hang ni kesokan ba idon beda ki kandidat kumgi komplementar ki ban yala tang alai subjek kidon beda inon di Kular ngau ki bum lek school ki fen mencem senem Ifen man as nem rei kin haban yala biang ikot ru ki private ru te kini pada haduk menta kim pat yo namar ke notification jong embus kalong dang mencisngi kapli ban pendap form kini haduk kat nu te ka ke bang akwa kalong ba la kesoka kan ai ni em kini namar ki duna sisa ki kena ki dai kini ki komplementar ki ba fair pli alai subjek ki non di Kular ki private kini ki jinjar baham dai kum kena bilik school ti laga embos kan ai biang ni em kum ya kan ni ke chim start impak kumba ai kena ki balik school ki kena balik school ki la yo kan ni kata ka dai ka we ki jingkeli jonga bat ti dai ban ai kham tam ni kini kena mo komplementar non Kular lani private ki dai kena na kenang kin kampas bah hendrei ka bang apla kalong ba i ngalade pos menjisni bang asim ya ka social science di hak social hak mental senem arhajar apu riu idon atli subjek kiba ke embus ke penkela kelak weng no katu kan ni chapter bat kini ki atli subjek kilong ke English bat ka social science kibai bisa bai kumju kumen senem di ngangasimi ke social science ke economics bat ke geografi di hadin ngalade kurs menjisni ngalasim ke ni kena ya kan ni ke ya ka cimistar impak hapok kelas bat ngalek swa de MCQ hadim ngalek MCQ ngalek dang tang sifau tuli negine di sifau tuli ki MCQ ngasiam ba likely gila bakla wrong answer ki ai bat ki ki kena kila nebos entah ki kena kila atatin kila keli se ngin tik lada kangat kan ka jingkeli hak exam tring ngintik dekat cimistar impak ne ke balai ke answer ne ngintik dakan nega answer ke ba anyo ki ne ke bagalong korek ti kan ne ka bu jing yang nginong ikan wat ngaong yaki pi ka jing ba lada pitik da right answer lada nong korek paper metrik usubut makla nakan nega cimistar impak kin yo jiru lada pitik pada ya ka wrong answer langa korek mengaba ngalatif bakan ni kadai gerongan san nganum ai simak ngan ajiru ti hangnu kan bu kena ti menda ke kena kong ngantik broar kamlong broar ti ka ke mangakwa kalong ba kum kine ki jingkeli pe nglaong ye fi na ke mix idon kan ye ki jingkeli penemban hende puan ki ong which of the following is the former sources of credit ti ki ai a cooperative society B. Trader
C money lender, D friends and relative. Kini baru kita gi informal, mendon formal. Kita je de formal sources. Hendrai hang ne gi ai baru informal. Bat ki makla jong ki kalong kitik dekat KA ga ansar gi ai ga misal pa kalong cooperative society. Cooperative society ga dai ga informal. Bat ka right ansar ga dai manlong cooperative bank. Dia gila kurma dem di kena angta. Ka dai ga jing bakla ko sirkai. Dia ga ne gi jing kli ga benda pulai tu. Ngalai totally. Yang all the banks act as a mediator between dash and dash. Dia kila ai ni A, rural people, urban people, B, literate, illiterate, C, people, government, D, depositor and government. Dia answer dekat D, depositor and government. Wrong kataru. Naman, answer dia belong depositor and borrower. Borrower nong simple yang bisa. Telefitik depositor dan government, buat ke government lu kadai ke borrower. Kadai ke simple yang bisa na bang, laga duna. Kumno filaman ai kan ni, baka komen kadai ga kan kadai galing keksiang kamdai kadai manlong depositor and borrower namar wat ke sokaru kesimkul yang bisa lah gadon kam na bang ti mendai ngata pe kane ga wei pada kebande bu pra pada ngale giong ni loan from the bank and cooperative society are relatively much cheaper as the interest rates remain between KIA kendai haduk hat 10%, B pra haduk hat kendai persen, C pra haduk hat 8%, D kendai haduk hat 3%. Hagane ke cimsta rimpa kidon D kemud D kendai haduk hat 3%. Kabah ke textbook bagi orang kena kat bengi pulih kalau pra haduk hat 8%. So ti mendai nang kata ti gi ong gi kena kan ne benya pupraru ikli where is the headquarter of the World Trade Organization located Hamburg kan ne ga chimstan pa gi ai A Geneva Switzerland, B Brussels Belgium, C Paris France. Ke ansar hang ne chimstan pa kalong gi ai B kemud Brussels hapok Belgium kat bakan ne kamdai naga teks kadai ke Geneva hapok Switzerland. Ngap gini habang alak tang si fautuli sautuli ngalala kijing bakla kadai kijing yalam bakla yang jongi ginong ka bat mendai ngata kin confuse kena ang ni kai ke bangakwa kalong ba ni kwa ba ke sokar kadai ban rectify immediately kadai ban rectify bala kadai kan dia kan sa balai na chimstar impang jong kan ni arhaja funreu sing bah Pynbeit ha textbook Pynbeit mengin hikai bakla yi kena lada kadai badan ke textbook lesem tayo immediately sidai man Pynbeit kan ni bikinal boss yi kena tiata tim yi kena kimlong confident bahwa ngi hikai bakla bat mendai nang kata kena ila ong de mensua emsa ngi sing tenat ngira ai kadol jong kontrak ucim stad jong state jong ni sinto te kalong kan burom bah ndai mentak senam badang yong ni singulek ran ban ra kat ikadul cimsta ya kakot ke babakla kanong dijinjak burom mendai tang cimsta itu education department ngap kanong dijing lek ran ye state mklayaru bakakot ke badon cimsta dekadul ke bara ke burom di jot yang ni kadai kakot ke babakla ngap wrong answer bat kanong dijinjak burom dijing lek ran mendai tang mklaya wat khmat ke rindia bakakot bakadon kadul cim stadium ni rengkat bakadul education stadium ni kadai kakot kabatho ikan sar ke bakla ti larang ala segitu giwai jingkli des kanus ngap batang sifau sautuli gi bakla tu kata kadai jing snow jinga ba ngampul sya ai kesoka nei ke ai ke bangakwa kalomba kesoka immediately kadai ban rectify kenang ba ikna kinum atatin kenang kinong confident makinal boss susuem ki atatin ia kan ni ke Jubab ba kaju jingkli ki ai atli kansar jong ka textbook ke badai bat nang ni pada ke balai pat ngalong lada kalai nang ni sing bah rectify bat jing syakat kan ni ka textbook ke bahak be finprint reu phau nyo ko hajan swa ban print ya kan ni
sila ada ban siptini suah ke ginong hika ki subjang kanu badai kanu balai tumdu fin suprin ya ke jingkeli sau sang malai wala kalai tang we du kalong ki jimba ka bakra kat ban punmi ya kan ni kena kata ka de ki jing sngo junga wa ki de ban Pynbeit suah ki de man le bah ha ru kom badai nak ta saprin ke kan ni ru fa nyu fa ya kam le kata thì chúng phân khai này textbook cho fin haban kali fi press sekali manu wala nama ni kisam ki ang hana kisam na education sikembos ngembos ke sam yang ni man di school ti kat no gilo do ngam tip ya kata tambah ngubah kali manu wala kan ni wat ngim kwa hiluban ong tambah kan ni la tho wala penmi ya kan ni deki education department government of Meklaya sekali naki ngatrai pula sia distribution agency kamdan e ru kumalong menta nei kumalong bro sikatu kijing keli ru kaset ka embus ke rutin nu ka ai embus namar ka dei authority autonomous authority waka half di powan to conduct all the public exam nei kumalong menta ke rutin nu ai ka soka ke exam nu set ka soka what is cái hàng ta ga jing mot yong ga jing don yong ga embos kladu embos credibility i bakar jing set jing kele dak sarkar ta kan 6 9 kalawan ya nak syllabus kala ai yang i haden siteng sinem ngalo ang FM kala ai yang i baki ai pesene hajakam bro sikatu ngila san riu chapter nak kala ai haden habis siteng sinem benai riu bunyo kong la kan ni sipau khasan chapter we ban la ai fi kata nalo orang ta kelawan let kan ni bat king siang ila ikren para nong hikai jin la ka ai mentang in la naksia te ka khamdon jingmut ngin ngata nei ai benai beniau bu pra ngap ai do sibun chapter ti ngi la dab ngap ngi la dab yi tu gil nong la jan poi section benai bu pra bu khanda dak supoi kan ni kalau long tu let ti kumnu pendap sipau khasan habaka benai sa astang benai la benai bengin pendap ngi kam dei ka basu kam long praktikari kata sunto kata ka dei jing yang gi nong hikai kamut ba phi naksitaret phin ong yang gi bengin la kat bamon ngi don hafin ngi sunto bahai ka jing ngi tip ha ye jing bat ma ong gi start tang gi ba phong ye ka juti bagi sunto ba tharup ra ndai bum phong juti hasitaret gila kat bamon isuk kat bamon kata ka dei jing sing ujunga Di Babu,